Hola, buenas noches, bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 18 de febrero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. La obra pública repunta en la provincia de Ourense. Por otra parte, el 66% de las casas de la ciudad superan los 40 años de antigüedad. Y además, Diputación y Xunta firman un convenio para mejorar las plazas de abastos de la provincia. Comenzamos. La provincia cerró 2025 en el puesto 20 de España en inversión en obra pública por habitante por parte de las administraciones. Sigue muy lejos de la consolidación del AVE. La licitación de obra pública en Ourense completó el año pasado una nueva vuelta en su particular montaña rusa, tras tocar fondo en 2024, cuando la provincia se hundía en el top 10 de los territorios más olvidados de España. El ejercicio 2025 acabó con 221 millones de euros movilizados. Es un crecimiento del 56,6% respecto a 2024, que no oculta una fragilidad estructural. La provincia sigue muy lejos de los 345 millones de obra pública que se llegaron a movilizar en 2021 y ni siquiera logra alcanzar las cifras de 2023. De hecho, acabó 2025 en el puesto 20 en inversión por habitante en el Estado, lo que refleja que no hay rastro de la presunta discriminación positiva tantas veces proclamada. La cara más amarga de la estadística se encuentra en la ciudad. A pesar de ser la tercera urbe de Galicia por población, se ha visto relegada a la quinta posición en volumen de licitación por parte del concello en 2025. Los 17,14 millones de euros licitados por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome suponen una mejora respecto al desértico 2024, pero son insuficientes para competir con el dinamismo de los gobiernos locales de otras ciudades. Según el informe de la Federación Gallega de la Construcción, Ourense ha sido superada no solo por Vigo y A Coruña, sino también por concellos de ciudades con menos población, como Ferrol o Pontevedra. El verdadero motor del rebote ourensano en 2025 fue el Gobierno central, inyectando 90,4 millones, un incremento del 94% para obras en la provincia, impulsado por los más de 40 millones del saneamiento del Barbaña, una obra que llevaba lustros en el cajón, la variante exterior del AVE o la circunvalación norte. Por su parte, la Xunta se consolida como el actor más estable de todas las administraciones y lo que sí ha ido despuntando en los últimos años es la licitación de las entidades locales de la provincia, tanto concellos como Diputación. El ladrillo ourensano envejece. El 66% de las casas de la ciudad superan los 40 años. Poco más de 10.000 viviendas familiares, el 16% de la ciudad de Ourense, se levantaron durante el siglo XXI. Las viviendas de Ourense alcanzan el periodo de madurez, de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estadística. La mayoría de construcciones, 24.736, se levantaron entre los años 1971 y 1990, es decir, oscilan entre los 36 y los 55 años. Si a esta cifra les sumamos las construcciones precedentes, el resultado es que más del 66% de la vivienda disponible en Ourense tiene 40 o más años. En el lado opuesto, desde el año 2001 hasta 2020, la ciudad apenas ha visto la construcción de 10.845 viviendas, lo cual representa poco más del 16% de lo disponible. De hecho, el IGE establece una edad mediana para Ourense de 44 años por vivienda, lo que sitúa a la mayoría de la ciudad al borde del mínimo legal para que los inmuebles deban someterse a la inspección técnica de edificios. Otro dato que reflejan las estadísticas es que la mayoría de edificaciones se corresponden con la edad del último plan de urbanismo vigente, 1986, siendo pocas las promociones que se han atrevido a preparar nuevas construcciones, especialmente tras la caída del plan de 2003 y el atasco en su renovación.
Barbadas, con una media de 26 años para sus viviendas familiares, es después de la ciudad el lugar donde se contabilizan más construcciones desde el comienzo del siglo XXI, sumando más de 2.300 viviendas hasta el año 2020. Le sigue Pereiro de Aguiar, con una media de 29 años y más de 1 millar de viviendas cuya edificación es posterior a 2001. Deputación e Xunta sentan as bases para impulsar a mellora das prazas de abastos da provincia como escaparate dos produtos de calidade e proximidade. A Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia impulsarán a mellora e modernización das prazas de abastos da provincia, potenciando estes espazos como o mellor escaparate para os produtos de calidade locais e para dinamizar a actividade comercial nas vilas. Así se reflexou no protocolo de colaboración asinado esta mañá no Pazo Provincial entre o presidente da Deputación e o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración. Falamos de prazas de abastos que requiren dunha diagnose previa que as poden convertir en mercados excelentes, un proxecto, e aí entraríamos a través deste protocolo, en convenios directamente cos concellos para poder, canto antes, como digo, rematar esas obras que as convertan en mercados excelentes. Un exemplo foi, pois, estuvemos prácticamente fai pouco máis de 2 semanas na Praza de Abastos de Xinzo, que está nesa liña de convertirse en mercado excelente, pero hai outras, como pode ser a de Ribadavia, de Carballiño ou a propia de Celanova, non? O documento supón o punto de partida para establecer convenios de colaboración cos concellos interesados na mellora dos seus mercados, cunha achega da Deputación que alcanzará o 20% do custe do proxecto, mentres que a Consellería financiará o 70% e os concellos o 10% restante. Lugar de comercio moderno, comercio atractivo, comercio próximo e, por lo tanto, un factor de dinamización que vai a ter Xinzo, donde tiña un problema, vai a convertilo nunha excelente oportunidade. Froito deso é do que xurde este protocolo que se convertirá nun convenio, efectivamente, inmediatamente, porque entendemos que ese modelo é replicable noutras prazas de abastos e eses obxectivos se poden conseguir. O conselleiro de Emprego e o presidente da Deputación tamén fixeron referencia á actual situación da Praza de Abastos de Ourense e como se atopan as negociacións polo momento. O punto de non encontro, mellor dito, porque discordia non hai, pero de non encontro é que se pretende pois que as obras se leven a cabo nun laxo de tempo absolutamente inviable e que se non están rematadas nese laxo de tempo inviable, pois os placeiros teñan que marcharse da Alameda e non teñan ao mesmo tempo preparado o lugar onde retornar a levar a cabo a súa actividade. Claro, eso non pode ser. Nos o que ofrecemos, efectivamente, é que os placeiros o que ofrecen é algo que a mí me parece absolutamente racional, que se as obras non están rematadas nese prazo que se dá, que é o 1 de marzo do ano que ven, no ano 27, pois que poden continuar na Alameda por o tempo estrictamente indispensable para rematar as obras da Praza de Abastos e volver á Praza de Abastos, pero con cargo á concesión que teñen, é dicir, non lle estarían regalando nada, xa estaría contando a concesión. Por lo tanto, esa concesión dá igual que conte nun sitio que conte noutro. Xunta e Deputación non ven factible que as obras estean rematadas o 1 de marzo de 2027, tendo en conta que non saíron nin a licitación aínda. Xa non é ningún malentendido, é que non se entende exactamente porque non estamos xa facendo obras a piques de inaugurar pois a Praza de Abastos de Ourense, excepto por unha cerrazón absoluta do alcalde nesta cuestión. Archivada la causa contra la mina de Penouta por presunto delito medioambiental. La Audiencia Provincial de Ourense ratifica así el archivo provisional del Juzgado de Tribes al considerar que no se puede demostrar daño real ni riesgo grave al medio ambiente. La Audiencia Provincial de Ourense ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción, ratificando el archivo de la causa contra la mina de Penouta por presunto delito medioambiental, acordado inicialmente por el Juzgado de Tribes el 29 de octubre de 2025. La resolución emitida en auto del 11 de febrero es firme y no admite recurso ordinario. Esta decisión ratifica que no se puede demostrar daño real ni riesgo grave al medio ambiente derivados de la actividad minera en Penouta. La nueva propietaria de la mina valora positivamente la decisión judicial que confirma la ausencia de indicios de delito medioambiental y aporta seguridad jurídica para avanzar en la reactivación de la actividad minera en Penouta. A convocatoria Nou Plus destinará 60.000 euros a proxectos que potencien as liñas de especialización do Campus Auga. A iniciativa está financiada ao abeiro do convenio coa Xunta de Galicia.
A Vicerrectoría do Campus de Ourense ten convocada unha nova edición das axudas a proxectos de persoal investigador na etapa de formación postdoutoral do Campus Ourense Campus Auga. A súa finalidade é contribuir a potenciar as liñas de investigación do proxecto de especialización do Campus de Ourense acreditado pola Xunta. A iniciativa está financiada no marco do convenio de colaboración existente entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento de accións estratégicas no Campus Auga 2024-2027. A dotación da convocatoria é de 60.000 euros, sendo a subvención máxima para cada proxecto 10.000. As axudas, tal e como se recollen nas súas bases, preténdese que sexan unha vía de retención de talento para que o persoal investigador novo, con relevantes e innovadoras contribucións científico-técnicas, teña a posibilidade de liderar proxectos como investigadores e investigadoras principais e adquira as competencias e capacidades que lles permitan obter as acreditacións e axudas que posibiliten a súa estabilización en organismos de investigación. Ademais, a convocatoria quere contribuir a reducir o desequilibrio entre homes e mulleres adicados á investigación no sistema universitario galego. Pode solicitar estas axudas o persoal investigador que cumpra cos requisitos establecidos na convocatoria e que forme parte dun grupo de investigación adscrito ao Campus Auga. Entre estes requisitos, o investigador ou investigadora principal debe estar en posesión do grao de doutor e manter unha relación contractual coa Universidade de Vigo con centros do Campus de Ourense e Campus Auga, na que a súa finalidade primordial sexa completar a súa formación investigadora postdoutoral. A Asociación Ecoloxista Adega denuncia que Galicia está a perder entre 2,8 e 5 millóns de toneladas de solo pola inacción das administracións tras os incendios. As recentes borrascas intensifican a erosión dos milleiros de hectáreas afectadas polos lumes do verán. Aseguran que a Xunta só actuou no 0,16% da superficie oficialmente queimada. A vaga de lumes do pasado 2025, unha das máis intensas da historia de Galicia, deixou 119.000 hectáreas queimadas segundo a Xunta, unha cifra que o programa Copérnicos da Unión Europea elevou a 209.000. Sobre esta superficie, a propia Administración Autónoma informou que tiña previsto actuar con labores de amortecemento de impactos e restauración hidrolóxico forestal nunhas 200 hectáreas, o que supón o 0,16% da superficie oficialmente queimada ou un 0,09% do detectado polos satélites Sentinel. Despois dun incendio forestal, os montes queimados quedan desprovistos de cobertura vexetal, o que provoca que o solo perda a súa estrutura e coherencia e sufra un proceso de forte escorra superficial polas chuvias e ventos intensos durante os temporais. Desde finais de 2025, as continuas borrascas agravaron este proceso ao incidir sobre un territorio sobre o que apenas se realizaron intervencións, co que os arrastres e a perda de substrato rico en nutrientes remata por provocar a desaparición total do solo. Pérdense así millóns de toneladas dun recurso natural non renovable tan importante e valioso como é o chan. Para cuantificar as perdas que están a acontecer nesa enorme superficie queimada, a investigación científica estableceu diferentes métodos e ferramentas que permiten estimar este volume en función de factores como a cobertura vexetal, topografía, meteoroloxía, recorrencia. A Asociación Ecoloxista Adega denuncia que numerosos lugares, particularmente da provincia de Ourense, estánse a ver afectados polos arrastres de cinzas e sedimentos que as chuvias están a provocar nos montes queimados. Estas materias chegan aos mananciais, regos e ríos, provocando turbidez e alteracións da química da auga, o que pon en risco o abastecemento de persoas e animais.
Adega, tal e como fixo durante a vaga de lumes coa posta en marcha de iniciativas de voluntariado para a recuperación dos montes queimados, pon agora a disposición da cidadanía un modelo de denuncia para lembrarlle ás administracións as súas obrigas legais e exixirlles a adopción de medidas urxentes para reverter os efectos das escorrentas. Trátase de localizar os puntos nos que, como consecuencia de non terense aplicados medidas básicas de protección e restauración, se están a producir arrastres que poden comprometer a calidade das traídas e a funcionalidade dos servizos básicos. Manuel Pardo subliña o valor do programa Galiza Moza con Alma da Xunta a prol da inclusión social. O delegado territorial da Xunta en Ourense visitou esta mañá a sede da Asociación Sustinea, unha das entidades beneficiarias do Programa de Mobilidade Transnacional Xuvenil Galicia Moza con Alma da Xunta de Galicia, con preto de 65.000 euros, que está dirixido ás persoas mozas máis desfavorecidas, inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e cofinanciado pola Unión Europea. O motivo da visita é para un pouco valorar o programa Alma Galicia Moza, que está aberto esta nova anualidade hasta o 2 de marzo, no cal Sustinea participou activamente no anterior programa, cunha dotación de 65.000 euros, vai destinado a xente moza, de 18 a 30 anos, e, sobre todo, a sectores vulnerables, co cual é un traballo no que se permite a formación e a integración. O sea, o que se trata de ir con este programa, con fondos europeos, coa colaboración de asociacións e organizacións como Sustinea, pois facilitar a aqueles mozos que se atopan en situación de vulnerabilidade, pois a formación necesaria para integrarse no mercado laboral. Sustinea é unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito estatal que fixa o desenvolvemento sostible como alternativa á degradación natural e como saída ás necesidades locais. Sí, bueno, o programa consiste en 6 mobilidades, que son as que fixemos o ano pasado, este ano serán 5, e estarán durante 4 meses de mobilidades. Nos, neste caso, optaremos por mobilidades tanto en Irlanda como en Lisboa. Previas ás mobilidades, dáseles unha formación, pois un pouco por anticiparse ao que se van a topar, darles unhas noción sobre empregabilidade e sobre orientación laboral, e durante esos meses dotaselles de gastos de aloxamento, gastos de manutención, gastos de transporte, é dicir, ten todos os gastos cobertos completamente, e a maiores, pois, a posibilidade de traballar nunha empresa punteira no seu sector. O prazo de solicitudes está aberto ata o día 2 de marzo. O Grupo Provincial Popular presenta unha iniciativa para impulsar o termalismo terapéutico como recurso sanitario estratégico. A proposta pretende que se elimine a equiparación das actividades balnearias con actividades de lecer, tal e como establece a lei actual, e que se abra portas á incorporación progresiva á Carteira Nacional de Servizos Sanitarios, ademais da comunidade autónoma. O Grupo Provincial Popular na Deputación de Ourense ven de presentar unha moción para o seu debate no pleno de febreiro, na que propón a corporación adoptar un acordo para impulsar o termalismo terapéutico como a un recurso sanitario estratégico. A iniciativa xorde do recoñecemento da provincia de Ourense como a un referente histórico e natural en termalismo, cunha tradición consolidada no uso terapéutico das súas augas, o cal pode ser un instrumento complementario no ámbito sanitario. Neste sentido, destaca a iniciativa popular que en países como Portugal, Italia ou Francia, a balneoterapia xa é parte dos seus sistemas de saúde ou seguros médicos. Polo que respecta a España, o Real Decreto 1030/2006 exclúe as actividades balnearias da carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde ou equiparalas con actividades de lecer. Esta consideración da balneoterapia como actividades alleas ao ámbito sanitario reflicte un perxuízo cara ao contido e significado das actividades terapéuticas desenvolvidas nos establecementos balnearios. Así, esta moción busca agora liderar a reivindicación dunha visión moderna do termalismo como un activo estratégico para a saúde pública e o desenvolvemento territorial sostible, aproveitando o potencial de Ourense nesta materia. O Grupo Provincial do Partido Popular propón, neste sentido,
que a Federación Española de Municipios e Provincias solicite ao Goberno de España a supresión do termo balneario do artigo 5.4 do citado Real Decreto para evitar a súa equiparación con actividades non sanitarias. Unha posición que o presidente da Deputación de Ourense, presidente da sección de Vilas Termais da FEMP, Luís Menor, xa defendeu en reunións recentes. Tamén se pide á Xunta de Galicia que estude a inclusión progresiva das terapias balnearias na carteira complementaria de servizos da comunidade autónoma unha vez se modifique a normativa estatal. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.